نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala in pengajian na to amin sumuno dahing ha amin liabayan niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala amin laungta sakit wayroon makakaos magpauli kaniya buat malengkan amura inta ukyug dan sin masakit. Mula muna rin hakatan, sambakon na to impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni ukatan, aparman niya, surah Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. In ayat dainha surah Al-Imran hanggatus katluan tag 2 sampai hanggatus katluan tag 5. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, us-us na kamu patuhan Rabbul Alamin umapas sing kaampunan niya karena hisiyo si makadawhat sing kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hatuhan Rabbul Alamin tiyata kamahan siya sin surga inablang niya biya sin ablang sin langit iwan sin gumi niya inyan tiyata kamaha mga sila pagyanon muttaqun. Uno'y muttaqun? Amo na in mga sila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Impagyanon nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuka himinang dosa patuhan Rabbul Alamin. Mabuka ing kakahinang nilari tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka amoy in malupasin waktu nilarihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala rendi. Nahasabab ito in sila ukab in lima nila tungod paparkala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala iaapas nila ayaw ha waktu in sila halawm kahayang iban halawm kasigpitan buat malengkan ukab in lima nila dimihil tatabangan sabab di sila mabaya malupas in bius kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya alta katan amoy di nila mahinang hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagyanon muttaqun, amo na yung mga silalong niya, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Amoyin magnanapaka, sinuno na yung kaabot-abutan nila, sibo, dahalawm sila kasannangan, ataw halawm pagdaya, ataw halawm kasigpitan, buat malengkan, wala yad tunai, ginamimbihating kahalan niya. Ang mga timpo na kaunayad to, kamaasan ito, pagka na naman tabang biasin mga bulan ini pagyanon bulan puti na in sila amoy in bukon sila maog magpahampit si mga pangalta nila uno-uno na in kaabot-abutan nila halawm sin pamaybay nila mabaya sila amoy in makananam sin unoy kya na naman nila in hapang daig nila bihad to. Sarta im mga sila ring mga sipat simpaganon muttaqin atau muttaqun amuin masandal sila magpupo sindugal nila sumagawain amin limalahil kanila kasabunnalan sin pagkatao nila pati maapon sila hauno-uno pakaradyaan pati maapon sila pamano siya ang pakiingatan doon haon sin kita in Allah subhanahu wa ta'ala yung kakuyakan niya at kalasahan niya aming mga tao nagmamarayaw piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga sila ini ang pagyanon muttaqun ini apabila sila hambok waktu nalawong nasa magtuy-tuy sila amuin magbing patungan Rabbul Alamin atawain sila nakahinang kaanyayahan nakapanganyaya sila na biyita doon hay nisiyusulong niya amoy nag-anyaya sing ginawawaran hatinimanan niya bangkaw na kaanyaya hamano siya pagkahimo anyaya mo pa kinawawaran mo sabab mo'y dakay mo in amoy go sin pag-anyaya to doon hayaon magtuy-tuy sila, sumabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawad pa Tuhan Rabbul Alamin, mangayo kaampunan, dahil Tuhan Rabbul Alamin, na kaya ingatan nila, wayroon dimhil kaampunan, matan buat malaingkan mo rin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta di sila tumutog doon hakasaan, doon hakalaungan, doon na pagmaksiyat, magtuy-tuy sila, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ini nikiya hahatihan nila inaming gugusin hinang. Naman jari, atungod simparkala amin pagbisarhan tabiyayaon, tungod lang niya sin sakit amuin ini, wayroon makaubat ka niya bot malaing ka na murang ginhawaran si mano siya. Ayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasura Yunus, Ya ayuhan nas, qad ja'akum maw'idhatum min rabbikum, wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya kamu mga manusia, bunal tuod yan narimatong maun kanyo in panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banda sin Allah subhanahu wa ta'ala yan narimatong kanyo. In yan, banda yan, nagdara sin ubat, sumagawa in ubatan niya in daghal, jantong si manusia. Sarta nagdara sin hidayat, sabab bang in jantong di kaubatan deng haamin sakit, na di sumudin hidayat. Na bang di sumudin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in
ini kabayaan sin Allahu Ta'ala lumasaha ipon niya, di maaw niya to. Hati niya, bang aun hidayat, surun sin lasa iban kasi indaghal sin ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahin hasababed to, bang niya kakitaan doon haonin lasa iban ulong, biya na sin pag-ianon nito, ha mga mutakon nito, amuin sibo daha kasigpitan iban na kahaluyan, in sila, piya kikita nila, indayaw nila, papagkahin nila manusia, karena sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naamo ini, dahin ha mga pangadjian nakawata, maksud hangkanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagda ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya mahinang upihan sin ummat niya, in kakahinang niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin ha amin wala pa siya naraak, in siya sambatanda pamumukuhan addat, indayaw niya pangaddatan, sampai doon haon natubos siya, hawak tuin siya, ini di matong nain, daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanya magsampur na sin amuin, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pajatuhon, ha ini bangsa manusia, iban na sinjin, di hababaw singgumi ini. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ang riwayat, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Ako lang niya bunal tuod, dia aka ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpajukup sin addat palangay marayaw. Piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, doon na yaon, sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may taha ummat niya, katan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa atawa ahsanukum akhlaqa, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya in sa kasi harap marikaku dahil ha mga ummat ko iban labi masuok katinggihan hiril sin Allahu Ta'ala hirihil kaniya, biasing katinggihan dirihilan kako, masuok siya kako adlaw kiamat, amo na in sarayaw-rayaw pangaddatan. Amo timbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya in pagyanon nagpajukop sin ini akhlak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo ning Quran mahamulya. Sabab hambok waktu ina Aisyah radhiyallahu taala anha piyang ngasubuhan bang biya din in akhlak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya din in pangaddatan niya. Unin agi sin Aisyah khuluquhu al-Quran. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Quran. In kamaksuran niya in katan biya halauman sin Quran niya on ipapahinang papasinguran nahinang nito pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari in pakaradyaan namin pagbisarahan tayo nilaw ta, kullu na namrad, in kita ini magkasakit. In kita magkasakit. Uno-uno na sadya sakit dumatong. Hunaka amradun tusibu aljild. Aw neto sakit, kumugdan pakin paisan sing kita. Paista, amin uno-uno na inamin sumaplag ha pamaranan niyon. Aun waktu sakit, kumugdan hamata, hatainga, hailong, hatian, haamuin, babat yaon, katan sambil panto pabukog yato, inda jinis na, inamin masakit. In ini katantan mga masakit ini, aun siya ubat. Aun siya ubat. But beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa. In tiap-tiap sakit aun siya piya nanaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala asal ubat. Bihan. Atin niya aun piya tutunguran siya ubat asal. Bang tungod pa amin sakit kumugdan pa jasad si manusia pabaran. Inya to hati niya amunanin piya ngadji si mga kadoktoran. Makaingat sila, magpapatok sin pag-ubat, madto-madto. Unuin tunguran sin pais, unuin tunguran sin unod, unuin tunguran sin ini sakit haruko yaon, hakatan,
haluunta, halawom sinini, lawom simbarantayaon. Aun siya tungod katanta, nakaingat sila matok sa babiyang adji nila. Buat malingkan, doon haon, aun biyay di, aun siya, di kaubatan si mga doktor, may sa pabiya din yung kaagi nila. Di sila makaubat. Muna hatihon na to, in sakit lang niya, in labayan atawa indan sin sakit sumud pawaran si manusia, duara. Kaisa niya, asyahwat. Karuan niya, asyubhat. Hati niya, duharwara ini sumud, mahinang siya sakit. Na, in syahwat, amo na yung kumugdan pa jasad sing kita. Katan, dahing hanapso, hati niya, kamaksuran doon, labay rin nga pagkaunin kamatauran. Sakit, kumugdan pa paranta. Ang kanang mga doktor yan, mag-ianbihan na, bang aon sakit, nalong niya kwandasan. Pasal sinamuin, amuin, ini long niya lifestyle. Hati niya uno yung mga pagkaunon mo, kabiyaksahan mo, amo manahadjad to, na in sakit, bihad to ra isabing guwa ni. Aka din ini magtawtali anak, bihad to yung guwa niya katan. Hati niya rin ha, pagkaon. Sabab, sa milbiya bayta yan sin mga sila doktor, sin Islam na kauna lang niya, al-ma'datu baytudda. In babati nilaw niya, ini bay sin katan sakit. Bay sin katan sakit, amo na yung babat. Dahil doon hababat yaon natin niya, doon tumagna bang siya makuan na, mahalo na roon haon, ang pasyari makakuha, mag-usos bang siya mahalo na doon hayon may nang nasya. Sakit dumakan na pakatantan, dakanan niya. Na, amo ito. Na doon hay ni, langta, yung mga sakit ini, na sinagi, aon siya ubat, katantahan, aon katunguran niya. So makawa, aon doon haon sakit, kumugdan padaghal. Hati niya pa jantung, singkita. Daing hasubahat, lumabaywihan. Na yung mga ini, mudarat dakula kumugdan ha manusia, amuin ini, bangkugdanan sin sakit ini. Sabab ingkataan lang niya sin sakit. Pagka siya aon ubat kataan, haamin way na tuod. Lang tari na siya kaubatan, inaki na sin doktor, way na hikaubat kaniya. Hati niya, ingkasungan niya, mapatay. Mapatay. Inkamatay, amo natin ubat sa lago-lago. Mahita. Sabab, ingkatan kugdanan sin masakit, bang mugto na napas, maignay sakit. Way na ka na naman. Buat malingkan, in pagyanon sakit bang kumugdan pa jantong, na doon tumag na imbisa sin sakit bang mugto na napas. Amad to. Na uning mga sakit ini. Uning mga sakit ini. Amin kimugdan, jimadya to ini halawman na to. Impagkugdanan jantong. Nabang jantong ing kugdanan, sin ini na wayron doktor ka ba akan makapauli kaniya, makaubat kaniya. Upirahan, di na kaupirahan. Unim mga sakit ini. Kaisa niya, giging. Karwa niya jangki. Kato niya takabul. Kaupat niya, amuin maglaraksin kapatot si mano siya, alaw man sing gumi ini. Panglawong nga pag-agama. Aun para indoon lang niya, amin kumawa siya sin ini kabantukan, pabaran niya, sumagawa, daing hapag pakay niya sin pagkahin niya. Usalon niya yung pagkain niya. Doon hayaon. Amin kuma siya sin kabantukan, buat malingkan ing kabantukan niya, to labay ring hapaglugto si mano siya. Bukon siya in naglugto. Bihan. Amo yan. Naamoy ni in sa bugat-bugat. In amuin makabuga deng makabuga. Saran na sa mga sila to amoy in asal wala nakabatok pa kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to asal aun na parsukuan nila dumatong.
sumakawa amin lang niya makasusarunaon ay ikaw na mu'minun yusalli yaqra'ul Qur'an yahqid. Aun doon mu'min, hati niya pangatod mo siya mu'min. Magsambahayang, magbabasa Qur'an, sumakawa, mangjajangki. Biya do paragbos mustahil, limang hayad tuwang biya. Wanun mo. Biya di ko makakahagad. Mu'minun yusalli yaqra'ul Qur'an, ya'khudhu ma laysa lahu. Mu'min, magbabasa Qur'an, sumagawa, mangawa simbukon kaniya. Sakit yan turakula. Mu'minun yusalli yaqra'ul Qur'an yatakabbar. Mu'min, hapangatod mo, magsasambahayang, mababasa Qur'an, bang mo parisarahon pasal pag-aakamay, yaon na kaniya katan, sumagawa, takabul. Bialo paragbos mustahil, imangayan katantan. Na, bang mo urul-urulon, di majato yung mga pakarajaan ini kataan. Kaso makawa, aun ubat niya. Aun ubat niya, kakunhan ubatan yung mga ini. Batukon, sintiap-tiap mano siya, amuyin, lawakon insarab, hasupayari maaun inyad to. Amin makasud kita rito hatumpukan si mga tewag kain na haayat panagnambias sa ta, amin mga muttaqun. Amin mabuka sila, di tayo maun sinallahu ta'ala yung amal nila. Mabuka sila, amuin, di mahinang ibadat inamin piyagtuyuan nila, impagsujud nila, impagpuasan nila, ingkatantan. Amun pag yanun muttaqun, mabuka sila magmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, tubang sila tumunay sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, muna rin hakatan, mangayo sila kaampunan. Bang aun dosa nila hasupaya mapakpak, bang sila tumunay na sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mahinang siya jati. Hati niya tatay maunin amal niya, sabab mayroon dosa-rosa niya. At taibo minadambi kamanladan balahu. Magtatawbat dahil hapardusahan, biada sa kaula-ula mayroon dosa-rosa niya. Amuad tuin kamaksuran niya. Na, pagka siya inamuin ini, kaubatan im mga yaon katantan, dahil hapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway amod tin maurol. Sabab in parkala katantan, jumatuh, amuin, biyasin na pangadji taniulim mabayring ha mga tafsir sin Quran yadto, angan-angan si Mano siya, di na sila magbakiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan yadto na sadya, maluning gumi. Aun wakturi na sila misan makabaid ha amuin pamairan nila at awaway na kapaminan nila sing kabayaan nila hibin. Magtuy-tuy na jumato. Inamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mo na mo naroon na yan, biyabahita ka to asal sintuhan na to Rabbul Alamin. Asuratu Syu'ara, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hambuk ini, lang tapag patumtum kato tanim. Dumatong inadlaw, bang di na magmumpaat, in alta, iban si mga kaanakan. Sakit bangkog na nansin sakit ini. Ayaw sakit lang ta aming pag-iano ni bangkog na nanin jantong, aming jasad. Bang hikabay ta na sin doktor lang niya, in sakit nga ini mga hangkapiturak kuman, natawa lang ta mga tubulan bihan. Maubusin alta, hipaggasto, hipagpaubat. Di magmumpa at inalta. Yung mga anak bukon sa ka, diyaw haraig niya rin na makatabang. Sipat sinadlaw kiamat. Labi na rin hadlaw kiamat, di natod makatabang. Bang in sakit kumugdan paraghal, di makapagtaubat, dahil hindi hadon niya ini. Bihan. Di natod magmumpaat. Nasubay siya salamat in jantong time pag-ianun. Salamat in jantong ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin pag-ianun lang niya, al-qalbus salim. Al-qalbu alladhi la yashtahi syahwatan la yarda Allah bih. Amoy na yung mga sila, salamat in jantong nila patuhan Rabbul Alamin.
amo na lang ni injantong di sila magnapso bang in parkala yaon bat di magridain Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang yaon. Bihan. Al-qalbu salim, al-qalbu alladhi la yusaddiqu khabaran yatanaqadu ma'a wahyillah. Impagyanon jantong salamat amo na im mga tao di magkahagad hasuy-suy amin magsulang iban sin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya magsulang iban sin Quran, magsulang iban sin panghindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu salim, al-qalbu alladhi la yahkumu syar'an ghaira syar'illah. Impagyanon jantong salamat malano pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na jantong di manghukom sin sara bang bukod da sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adtuin dahing ha mga salamat in jantong nila. Nalabi-labi na long niya al-qalbu salim, al-qalbu alladhi la ya'budu illallah. Impagyanon amo na in jantong salamat amo na in jantong di magtag-ipon bang bukod da harap patuhan Rabbul Alamin. Hati na pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya umalup patuhan Rabbul Alamin bang bukod da panghindo dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin singuran niya. Sabab mo unin dia aksintuhan na to Rabbul Alamin. Atihon na to mga katawtay manguran. In parkala pag-aka mataharap pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan kignot kahibalta inyan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyang katandeng hatuhan Rabbul Alamin. Intindog mo biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay tindog tulid iban pangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ubos in ruko mo biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay impagruko bihay ni bantang inhawakan. Bukon nagtutok pababa, bukon imaangkat pataas. Sa milway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya subay amin sa kira-kira bang butangan baso liuluunan tuwig intay kundi siya maasag. Bihadto katan in pagsujud, in paglingkod, in pagsujud, in pagtindog magbalik, in pagruko, pagitidal katantan iniya akaran Rasul sallallahu alaihi wasallam isin naghindo Tuhan Rabbul Alamin simbihato. Sampai sin babasahon mo, hialop pa Tuhan Rabbul Alamin, hindo da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bat bihato yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtayma sin ipon iban sin, tag-ipon, amuan tim pag-ianun akidah, laungta, hati niya yung parsugpatan sin ipon iban tag-ipon doon amin maghamatungan sila, magbisara, bangkaw mamisarahan na sing kabtangan mo yadto, sambakon kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, na doon na yan, bang mo yan naratok im mga yan katan, ampa nakakadto kaw pamaksud sinamuin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, unoy piyang daakan kaniya, muna-muna magpajukup sin addat palangay marayaw. Magpaamo sinaddat palangay marayaw. Inhika paamo sinaddat palangay marayaw. Amin diara taring halaw man simpakandangan ni inata. Suway siya in katanyan mapaamo. Sin amoy in diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato taniyo. Amun piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya mapatudyo sin Quran mapaamo. Nabang siya tumudyo na ha Quran, madawhat mo na in ubat sin amuin sakit kimugdan kay mo. Kaubatan in amuin unuyaon. Kaubatan in amin giging in jangki. Kaubatan in astul ibandugal. Kaungat ka ini ubatan in katan. Mayta sabab Allah subhanahu wa ta'ala magpipindasin pangatayan sing kita niyo katantan. Yaon kanya in kapatot magpinda-pinda sing kabayaan niya hibutang kato tani. Sabab di kita makahibal sin ununo kabayaan tahibalon bang wayrun ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga palanggungan ha kama Islam. Na
Biyita doon ay nirang mga ayat. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yakhsha wala yashqa. Isiyo-siyo lang niya in amoy in miyagad simingod sinamin panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya malaung iban di siya makananam sing kabinsanaan hadlaw akhirat. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Isiyo-siyoin amin magad at awasimingod sing katantan amin panghidayat dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala way nakabukaan niya. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Way nakabukaan nila umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala mayta kimukugdanin kakahinang nila pa ini kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab iuurol niya inamuin kakahinang piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't bang hadya inik biatok na to katantan, wayron sa ini pagsulang manulang. Sa ayaw ko mainu-inu, mayita nagsusulang manulang hapag-agama. Sabab mataw diya akaran sing kaibanan. Mangmubaytaan, yariin Quran na mayta, yariin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta hadis niya, ay long nabi ni sabsing kamaasan na mo, kaapuan na mo. Nari na kita magkugdan, iban sinyad to. Nasa mga yad to, parkala nila. Abang amuat ting kabayaan nila rito, nari man jari pagkalo yan, di man jari pagduwal, di man jari pagastol. Doon sila aming katanaman nila. Asal da jumaturayan katantan imparkala na to di hadlaw akhirat. Bang dito sila amin iakaran nila yad to, nakalu-kalu amuratin tumabang kanila dito hadlaw akhirat. Kalu-kalu yan to amuin makasapaat kanila. Kaso magawa in mga yan katantan, in magsapaat ha ini ummat Islam, ha kahinapusan naman yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang duwa ingin hinang Taiwan sinukang hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari yato kita ma ini hikalamod ha amuin ini tumpukan si mga sapaatun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So matao din hinang nato wala tuan nakaamuha-amuin biyasin ini panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa na ingat to baya-baya sin namin mabaya maginang abiyayad to. Asal da inggogo sin hinang yan madumatong dayan hatiap-tiap manusia banghauno siya dito siya hibutang sin Allah subhanahu wa taala tumpukan nito. Bating katantan niya papaghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap tumbukan, ini tumpukan. Biha, in tumpukan sinambuk ini kuan niyaon, magkakadiban sin niyaon. Bihan, bakas tanan na pangadji, ha, amin tafsir si mga sura, tungod paparkala, amin biya mo sing kita inadlaw kiamat bang siya jumato. Sa sumaga, in kita, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangayo kita, magpatelefon pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man, kita rin makasakop sinadlaw kiamat. Sabab waktu yan, in makasakop sin adlaw kiamat bang pajatuhon, amura kumanim pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirarul khalq. Amo na yung sangi manusia, amo na yung mga sila, wayrun ammal sin Allah, ammal pa Allah subhanahu wa ta'ala tayo maon sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab in sila yaon katantan, sulang in paghidang nila, in sila yaon katantan, amo na yung piyag mahuli nila, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil iabutan sila sin kamatay nila. Naamuyad to mga katotay manguran haagama Islam. Na im mga ini katantan, baba kita niyo buhi. Yari pa kita niyo halaw man sin dunya ini. Sakit biya sin jimatu kato taniyo ha bihayaon nalangkum in tibusan sin gumi ini nakananam sin yan tiyo-tiyo daring ha mga lokal long ta wala sila biya mga kiyugdan aun waktu biha namo rin mga tao ha mga laumkatian biha di sila kugdanan na im mga yadto katantan hambuk yadto rin ha mga ini kalu-kalu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo adya yung papamintangon ni mga tao amin nagsusumad dya iwan sin kamatauran manusia amin dugaing inbiya mga ini kignot kahiwal ni halaw man sing gumi ini amo supaya aun kapamintangan si manusia hauno in labi langta marayaw kitaon nila, iban batukon nila, labi-labi na to na pag-aakama, subay imbatukon sing kita niyo katantan, amo na hindi arasim pa mo na to
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat kana inyan matan tu dinyan deng hatuhan na tu Rabbul Alamin. Nah insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan deng hamangayan katan hatihon na to pagyanun doon sakit amunain mga igil ini katan hangkan nari kaobatan si mga kadoktoran sabab di kaopirahanin jangki, di kaopirahanin dugal, di kaopirahanin astol, di kaopirahanin pangakal, in pamuting, in katantan, di ang kaopirahan. Marasin manusia sampai pahadarat sin Allah Ta'ala mang neri kapag taubatan hangkan na inyad tu kataan pauna tain ayat sari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tiyata ka masin Allah Ta'ala hamanga sila amuin nagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo nabalikan ko, mabuka sila makapagmaasiyat patuhan Rabbul Alamin, mabuka sila in amal nila ri matayma, mabuka sila sin amin uno na pakaradjaan di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So biadto mamaida ko kaniyo katantan iban kasilasa hangan sin agama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.